tutaraja manzureke sindaheza kuvuga marumba jije nta kibazo kamo bisobanura ati atabwenge buhari ukwizera kuba gufuye ubusa bisobanura ngo ubwenge nibwo burenze bisobanura ati udakoresheje ubwenge kugira ngo usore uko kwizera abantu ntibomenye ibyo wizeye byari byo unyishure hagati ya Salomo fise na Abrahamu nkuwizera abo bantu babiri bose uko ari babiri ninde hawa agaciro gusumba uwundi wewe ubu umuvyeyi yakuvyaye niki kikwemeza yuko ari we yakuvyaye nuko ndavyizera bavyizeye bigenze gute abantu ndire turiko turavyizeye bigenze gute bona ko warabibonye nakuze bambwira ko ari umuvyeyi stop ndavyizeye stop. Yes bakunzi ba Gisha TV mumeze gute izera nakekeranya ko aho muri hose mumeze neza ono munsi n'undi munsi kandi udasanzwe muramenyere ko twama tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye byiza uno munsi tugiye ku yindi topic hagati ya wisdom and faith hagati y'ubwenge n'ukwizera impamvu ngiye kuvuga topic nkaca ndamura mu maso umuhungu yakaniye tugiye gukora debate cyangwa ikiganiro mpaka ariko atari kugira ngo dutsindane abe nka competition kugira ngo twigishanye muri rusange tugiye kurabira hamwe hagati y'ubwenge no kwizera nikihe kintu kirenze ikindi none wewe nikihe kintu kirenze ikindi nije nyewe ikiganiro je numva nari ngiye kumveka abantu bakiri kare wewe uravuga hagati y'ubwenge no kwizera ubona ari kihe kirenze ikindi cyangwa ari kihe gifasha ikindi cyane gose kuva dupanga gukora ino topic kweri hano wimbaza urabizi byo zigiye abantu hano wimbaza so icyambere na mbere ndabizi yuko bundi inosi igizwe n'abantu b'ubwoko bubiri ni bakamenyi ikagirwa n'abizera mvuze bakamenyi ubwo murumva ba filozofi murumva abandi bantu bagiye batandukanye bagiye babaho bakomeye mu kumenya akabaho n'abizera rero sasa kubera ko ubundi ubusanzwe ibyo nibyo kabaye ari debate nibyo kabaye ari ibintu turinda kudiscussing kuko ukwizera turazi ko ukwizera ariko kwaremye n'inosi kuko tuzi ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana kandi Imana yaremesheje iryo jambo kubera ko yizera bivuze ngo ukwizera ni ibintu n'umwana kivuka akurana ubundi iyo baba utizera nkubu naryama ngo usinzire tutaraja manzureke sindaheza kuvuga marumba jije nta kibazo kamo ukwizera kurenza ubwenge kubera ko ni nako bisanzwe bimeze ahubwo wowe uhera he uvuga ko ubwenge ushobora gukompeta no kwizera ibintu birinda gukompeta ahubwo uvuga ati ubwenge buza kuduza ukwizera bisobanura ati atabwenge buhari ukwizera kuba gufuye ubusa bisobanura ngo ubwenge nibwo burenze reka ndakwereka onyene kwanza akarira ntunciremo wewe n'ubu ibi bintu uri kurabwira aba bantu ubwenge wizeye yuko ari byo ariko kubera ko uri kurakonvenka abantu gukoresha ubwenge bwawe bisobanura ati udakoresheje ubwenge kugira ngo usore uko kwizera abantu ntibomenye ibyo wizeye byari byo bisobanura niyo mpamvu uri kuravuga amajambo kugira bakonvenke usore hanze kwizera bisobanura ati udafite ubwenge kwizera kwawe kuba gupfuye ubusa niyo mpamvu uri kurabakonvenka ukoresheje iki ubwenge ndiko ndabakonvenka nkoresheje ubwenge ndavyemera ariko manzi ureke guys reka mvuge nyene ndiko ndavuga wowe ahubwo niwe uri kuritsinda uzi impamvu uri kuvuga ati ubwenge ngo buza kuzuza ubwenge je navuze ati ubwenge buri greater than buza buje kuzuza ukwizera k'umuntu siko wavuze okay nta kibazo aya majambo ndiko ndarenza ko ni kugira ngo nkonveke abantu ibyo nizeye niyo mpamvu tuko turavuga ngo ukwizera n'ubwenge ikirenze ikindi ni ubwenge bro impamvu inzu iyo imaze kuzura ukatuzana ugatera ku irangi ntibisobanura ko idafise irangi toba ubwenge si nk'irangi bro ni irangi kuko ati ubwenge buza bwuzuza ukwizera mviriza ndakubwira wibaza ko ukwizera ahubwo je ubwenge ukwizera kuza kwenena ku bwenge kuza kwenena ku bwenge gute yerega ntidukene ibintu zuvuga reka twifashishe preve rondera iyo preve wakuzi wa Gisha TV ngira ngo
nayibonye ukuntu twinjiye duharira ariko tugiye kugaragaza poe ku yindi kugira ngo turabe by'ukuri ubwenge nibwo buri hejuru y'ukwizera cyangwa se ukwizera niko kuri hejuru sivyo yuko ubwenge ni umwana wo kwizera bro si umwana wo kwizera n'undi munsi kwanza turabizi telefone yayujemo wisdom oya tugiye muri bible agenda na library muri phone ni bible si library first of all wisdom aribwo bwenge wisdom is the ability to use knowledge and experience to make good decision in life. You need wisdom. You need definition of wisdom. Isona ngo ubwenge ni definition. Sikoti ni koti zagezanirwa n'abantu. Nta kibazo ngo ari koti gusa ni ubwenge. N'ubushobozi butuma ufata burya bumenyi bwawe kujya kumenya n'ubunararibonye ariyo experience bituma ufata decision canke ingamba zimeze neza mu buzima bwawe. Okay, impamvu nako ndavuga ngo ubwenge ahubwo no kwizera kuza kwenena ku bwenge. Reka dusome Abaheburayo 11:1. Aha, aho rero sasa reka tugende bavuga ngo ukwizera nukumenya bwose udakekeranya ibyizigirwa udakekeranya. Bisobanura ati ukumenya twumvise ko wisdom ari ukumenya si wisdom ni faith. Nyine je nakubwiye definition imeze kuvuga ya wisdom. Wavuze ko ari ability iha ukumenya to use knowledge and experience to make good decision in life. Ama faith naye kubwiye ati ukwizera nukumenya udakekera. Uko kumenya rero twumvise yuko ubwenge nukumenya ni bwa bumenyi. Okay, bakubwiye ati ubwenge definition ubwenge ni iki? Ubwenge definition y'ubwenge bo umuntu awudefinisa bitewe ni okay, nta kibazo uko byumva wewe. Kuri jewe ubwenge ndabufata ko ari bo icyambere na mbere no kumenya umuntu afise sinjakure umuntu yavutse ariga urumva kandi uko yiga niko agenda aronka capacity anzureke yes come on bo skills nibyo biri mu bwenge. Skills n'ubuntu bumenye umuntu aba afise. Hama knowledge navyo rabizi uko twaravyize. Knowledge ni ubumenyi ukura handi ariko kakaboro kaguma kagaruka ku ariko ivyo byose ubiteranije ibyaro ubwenge. Aha bisobanura ati rero aha verse biblique ivuze ngo ukwizera n'ukumenya n'ukumenya bisobanura ati utakumenya ufise none urashobora kwizera ikintu utazi utamenya udafise kumenya ntibishoboka birakunda. Ijambo ry'Imana rivuga ati ngo bazokwizera gute batumvise. Manze kenda kubaza ndiko ndaza nije mfite ijambo muri aka kanya bazizera gute batumvise. Bisobanura ngo ukwizera ubanza kwizera ari uko wamenye. Bisobanura ngo ni bwa bwenge ubanza kumenya ati iki kintu kimeze uku nuko ucumenya. Niyo mpamvu bavuga ati kwizera nukumenya udakekeranya. Bisobanura ati nta kumenya ufise nta kwizera kuhari. Wowe rega ukuntu uri kurabizana ni nkaho uri kuravuga ngo mbere yuko wizera ngo hari ibintu ubanza kumenya then ukaca wizera. Mbere wizera tutazi bro. Hari umuntu ubanza kumanze reke ndakubaza. Hari umuntu yigeze yigisha Yesu guca hejuru y'amazi. Yari gute? Aho yaye nta numwe yigeze. Ariko yarabikoze. Bivuze ngo ni ibintu byavuye indani mu kwizera. Ukwizera ni imbuto iba mu muntu indani. Wibuke umuntu bita sokuru wacu ari we Abraham. Yabaye sokuru wacu nta shuri yigeze yiga rimwigisha kwizera. Imana yamubwiye ati genda hariya acaragenda. Nyumva ni ya faith iri ndani muri we yamupushinze kugenda. Imana yamubwiye kumbere y'kumamagara yabanje kumubwira gute tigendo kugira umva yabanze kumwigira uwari we kugira ngo amenye icyo yizeye. Ariko ntiyagiye kubera ko yumvise ko azogigwa. Yagiye azogigwa. Yes. Oya. Imviriza. Niyo mpamvu wowe uri kuri topic turi ndiko ndata topic turayita cyane kweka watangiye uri kurambwira ukuntu ngo ubwenge ngo ari kumenya ubu naho ugarutse uvuga ko ukwizera ari kumenya none ntandukaniriza ubwenge n'ukwizera niye tandukaniro ya bon ubundi ubwenge tandukaniro y'ubwenge n'ukwizera ikintu already umaze kumenya neza utangura kukizera. Bisobanura ngo ahantu hari ukumenya runaka ahantu hari ukumenya haje ukwizera.
ahantu hatari kumenya ntashobora kuzwa niyo mpamvu iyo uri kurashidikanya ikintu ntushobora kucyizera ubwenge buza bwunganira n'ibyo ukwizera ibyo wavuze ndabyemera guys yakaraze manzi ureke ikindi tukavuga kuba umuntu yambaye zino mpuzu bisobanura ko icy'agaciro ari izi mpuzu ahubwo umuntu niwe w'agaciro impuzu zabayeho kubera umuntu n'ubwenge bwaje kubera burya umuntu atizera aba ari nk'umuntu yapfuye icyizere nicyo gituma abantu babaho atakwizera ufise ibintu ntibikore mubona ryama bro gusiza hapana ko nta kwizera batumvise izo ni kuravuga n'ibyo nta makosa batakwizera ufise niho jya musinzi ndiko ndakumvisha how ukwizera riri kwera kuri 0 ya mbere kwera kuri 0 kugeza kuri 100 ahantu ndiko ndakubwira so ngo ahantu hose hatari ukumenya ukwizera kuba ari ubusa kuba kumeze nk'ingunguru itekeye ubusa n'ukuntu abigisha ko ati dusenga twigishe gusenga yababwiye ati murasaba cyangwa murasenga ariko musenga nabi nta kumenya rega kiriya gihe niyo mpamvu byase ukuntu abigisha kiriya gihe ntibari bwagira ukwizera kandi igihe kigeze umuntu ukwizera ntibari bwagira ukwizera nta muntu wese adafise ukwizera bro hariho abatagufise meme n'abarozi bafise barakoresha ukwizera kwabo niyo mpamvu bibakorera bari bafise izindi spirit niyo mpamvu ukwizera n'umuntu adafise ukwizera ahubwo wizeye iki kiriya gihe bashaka kwizera Yesu Kristo bariko barabonesha amaso ariko yababwiye ati nyuma gato ngiye kugenda hazoza umufasha ari we Holy Spirit none bro ubu niba azashigikira ukwizera kuri ndani muri mwe my god nibyo no hama ubundi bwenge busanzwe bwose nimba uvuze gutyo Yakobo yari yihenze tuje muri Yakobo 1:5 Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 wazanye uratuma nsoma ahantu henshi kugira ngo ndakwemere haravuga ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge nabusaba Imana igabira bose atakinubwe idaterana imiragwe azobuhabwa aha reka abwira bizeye bisobanura ngo ushobora kuba ufise ukwizera ariko nta kumenya ufise runaka nta bwenge ufise uko kwizera kwawe kuzoba kubaye empty ni cya kinini avuga nyine ni kuzoba kubaye empty avuga kuri ubusa yumvirize sonda inyandiko wumva ukuntu yavuze bro yavuze ati ariko nyamba muri mwebwe hari umuntu abuze ubwenge abusabe bisobanura ngo ariko manzi atabwenge nta kintu kiri gufundike cya kinini ariko ndavuga ati inzu ushyira ku irangi ntibisobanura ko itaguma ari inzu ariko kuyishyira ko akarangi nibyo irarukinga ahubwo kugira ukwizera gute nta nubwo icyo ndako ndavuga ikintu cyose umuntu yizeye please nuko kwizera ngo ufise uko gukeye cyangwa uko kwinshi ufise wewe nuko hari ubumenyi ubufise ko nuko uzi icyo wizeye niyo mpamvu ega nturi kuranyumva rega wowe sinzi ko ndavuga ngo urabona ikintu cyose umuntu icyo ari cyo cyose yizeye nuko afise ubumenyi muri icyo kintu adakekeranya bigatuma ukwizera kuriwe kuba strong ibyo byose turabizi none guturi kurahari niyo mpamvu ndiko ndakuvuga ubwenge niyo mpamvu ukwizera kuza kwenena ku bwenge ibyo abantu bose barabizi wowe uri kurya out ya topic tuko tuvuga ati ubwenge no kwizera nikihe kindi kintu nikihe kirenze ikindi kintu nibyo bintu niko ndasoba umunyabwenge wa mbere twitwa ko yabayeho data muri Bible ni Salomo cyane rwose yari Salomo yari afite ubwenge vraiment arenze ariko genda urabera ifi yiwe byarabuze ko rongora abagore 1000 kubera iki ukwizera ni kwari bwazi yari afite ubwenge nivyo bwaramufasha kuyobora ibihugu ariko wari ahantu kutamurimiye kwatuma just akoresha bwa bwenge nyene mu kuraba abagore beza ibintu nk'ibyo uko je ndiko ndakwereka aho rero sasa ukwizera kwaje nk'impano idufasha kubaho muri muno buzima cyane cyane mu isezerano rishashya kuko abakera bari bafite Abraham yaragufise bro niyo mpamvu nawe yari umwe bro kwizera yaragufise si ukuvuga ngo kubera ngo Salomo yarafise ubwenge ngo niyo mpamvu ngo yaciye akora bijya bintu nawe impamvu yarafise uriya Abraham ijambo ry'Imana rivuga ngo Mose yarambitse ko ibiganza
Yosuwa ngo Yosuwa ngacagira impwemu y'ubwenge none Yosuwa katigeza akora amadega nk'aya Salomo kandi irafise ubwenge kandi nawe ni kwisezerano rya kera anze ke nani ndakubaza yes unyishure hagati ya Salomo niwe munyabwenge dufise no muzi dufise na Abrahamu nk'uwizera abo bantu babiri bose uko ari babiri ninde yahawe agaciro gusumba uwundi abo bantu already ninde gushika n'ubu tukitwa uwiwe kandi atagihari ega ntiwantawe kandi ari wo misezerano rya kera bisona ngo ukwizera kurenza ubwenge bro oya ibiri ikintu kimwe utazi ubone ko ndakubwira twari kuba abuzukuruza ba Salomo ariko twabaye abuzukuruza abandi ba Abrahamu we ikintu utazi ni kimwe nako ndakubwira ati ubwenge shima n'Imana ijambo ry'Imana twarisomye muri mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 30 bavuga ngo Imana Yesu Kristo duhindukiye ubwenge ako kantu ugasurinye kwanza ubwenge bizoranga ati twebwe turabizera n'ivyo ariko atabwenge dufise ibintu byose dukora ni guys none gute wowe ushobora ni kakandi muri Yakobo haravuga ngo zana ukwizera kwa kudafise ibikorwa nanje nzanye ukwizera kwanje gufise ibikorwa bisona ngo ivyo bikorwa none gute uzoshobora guhishura ubwo kwizera kwawe atabwenge ufise ubwo bwenge nibwo buzogufasha guputting out your faith kandi icyo wizeye nuko uzo wamaze kugira ubumenyi ubukumenya muri ico kintu kigatuma twarisomye yuko ukwizera kumenya ndakekeranye ukumenya n'ubwenge guys ukumenya ni knowledge bisona ngo wewe icyo wizeye nuko ufise ubumenyi kuri ico kintu and then kikaza kubaka ikintu mwisi y'impemu hama ubwo bwenge nyene bugatufasha uko kwizera gupouring out kubisohora hanze niko bindiriye bro okay mu gufasha gupouringa gushira hanze ibyo ufise bisobanuye ngo ukwizera nako ubwenge ni rumwe mu rugingo rufasha ukwizera kuba gwoshira hanze just ibyo uko kwizera gutekeye urugingo rumwe rutuma rufasha ukwizera gushira hanze ibikorwa gusa ahubwo ubwenge nibwo butuma ugira ukwizera kuri ico kibanza rindi ubwenge canke ukumenya deja ufise kuduza ukwizera muri wewe ukumenya ugize kuri ico kintu utuma ugira ukwizera kuri wewe reka ndaguha akarorero gatoya wewe ubu umuvyeyi yakuvyaye niki kikwemeza yuko ari we yakuvyaye nuko ndavyizera bavyizera bigeze uritsinze uritsinze turiko turada nyine basi nyishura hama nimenye ko nuko ndavyizera kuko wavyizeye bigenze gute bona ko warabibonye ko twakuranye gusa nakuze bambwira ko ari umuvyeyi stop navyizeye stop nakunze gishatije unonciye nakunze gishatije nikiye kintu mutomba avuze ngo igituma yizera yuko umuvyeyi yamuvyaye ari umuvyeyi wiwe ngo yakuze ngo bamubwira yuko ari we banzo n'indira shira ngo yakuze abwirwa ahabwa ukumenya asi nawe ukumva erega ijambo n'ubwenge biratandukanye tandukanye ibyo bintu ubwenge erega bavuze ubwenge none ubwenge bikurimo ibintu byinshi hariho ubunararibonye muri ivyo bintu harimo knowledge harimo ivyo byose bibyara ubwenge kugira ubwenge rero uvuze ngo kugira ngo umenye ko umuvyeyi wawe ari uwawe ngo nuko ukuze bakubwira yuko ari we sora ngo uko kukubwira uko kumenya bamuhaye kwatumye abyizera niyo mpamvu rero navuze ati ngo ukwizera kuza kwenena ko kumenya cyangwa kubwenge hama ubwo bwenge nyene bugahita bugaruka gusohora hanze tuvuze ngo ukwizera ngo ubwenge ngo buza bushyira hanze ukwizera maze reke twaba tumeze nka cyagiye Petero yabona Yesu ari ku mazi uravyibuka Jesus Christ bari bamusize asigaye arasenga bo aheza gusenga araza ubona ubwato bwamaze kugenda agenda ariruka ku mazi Petero aramubona ariko araza none hakimubona barikanga bwati urya ni devil niki abwira ati Petero nacavuga ati kugira amenye ko uri mwigisha wanya ikananje nze ndagusange ntambukire ku mazi Jesus Christ urumva aramubwira ati ingo Petero aratambuka ijya mbere rya kabiri noneho atangura gushyiramo ubwenge kakantu ariko uravuga kukumenya atangura kuraba amazi ariko aracamo
ati ivyo ni je ndiko ndabikora bivuze ngo atanguye gukekeranya yaciye atangura kwibira indani ku ntambwe igira gatatu yari yinjiye indani iyo Jesus Christ atamusama yari yibiye indani ivyo bintu rero sasa bisa n'ubwo bwenge bakora vuga oya ahubwo kwizera ucyuzana ibintu by'amaconfuse ngo nije ndizera neza cyangwa mfise nzi neza yuko ahantu hatagaragaye ukwizera gushitse nuko habaye manke yo kumenya manza reka ndagasobanurira gatoya sivyo iyo udafise reka ndakwereke iyo winjiye mu ahantu cyangwa muri shop ugasanga hari ibikoresho bake reka ndeke ivyo bintu iyo uriko urakora ikintu sivyo ukagikora nabi suko guys hari n'abantu bakijijwe babakozi b'Imana ushobora kurambika ku biganza ku bagwayi ntibakire no kwizera guke cyangwa no kumenya no kwizera ahugeza ijambo ry'Imana rivuga ngo ahugeza amaso ahugeza amaso ndahaguhaye reka ndavuga no kwizera bro ukwizera none uhageza gute aho ugeze ukumenya Imana urugezo ufata kw'Imana urugezo uzi kw'Imana urugezo ufise ko ukumenya ku Mana niko urugezo Imana iguma ikwishurira urugezo wewe nawe uri kurankurikirana ufise ko kumenya ku Mana niko urugezo Imana ikwishurira si kibazo cyo kwizera kwawe ahubwo ukumenya ufise ku Mana kungana gute and then ukwizera kwawe kuce kungana nuko kumenya reka ndaguchallenge bro guys niki mutumva reka je ndaguchallenge uzi none kujya ho bintu byose uko uravuga ubita ubwenge cyane cyane uri kubyitiranya no kwizera uti gute ndiko ndavyitiranya uri kuvuga ngo ukumenya ngo ufise ku Mana be waruzi yuko kugira ngo umenye Imana byonyine ukoresha ukwizera nukoresha ubwenge ukoresha ukwizera none Imana uramaze kuyibona bazokwizera gute batumvise Imana bazokwizera gute batumvise ibyo jambo bumvisha iki bumvisha ukwizera erega ayo matwi kuko umutima ari wo muntu ibyo jambo ry'Imana rivuga umutima niwo umuntu yizereje reka tuwasome si umuntu amenyesha oya uretse reka tuwuze hasome bro reka tuwuze gatoyi kibazo cyawe utunze ama dictionnaire muri Bible muri no sama dictionnaire vraiment kandi bica bigucyanga ntibincanga reka kugira ngo kibaza mu hama preve yego baye preve nibone bro faith is better bro verse iri munsi cyane reka abaroma reka dusome abaroma 10:17 abaroma 10:17 aravuga ngo ni ukukwemera ariko kwizera kuva kuki kukumva n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo bisobanura ngo ukwemera kugira ngo kuze ukwemera cyangwa ukwizera kugira ngo kuze nuko haba haje kumva none wumva gute bataguhaye experience cyangwa bataguhaye kumenya none mbanze ndakubaze nawe nta bantu mwataguye kwigira ijambo ry'Imana rimwe mwese cyari none mwese mwizera Imana kumwe ni mwese ni hanze reke mwese ni bo nta muntu mwumva amajambo amwe kandi yasi ariko ntimuyatware gusa ikibazo cyo kumenya kwabo si ikibazo cyo kumenya ukwabo ni ikibazo ahubwo cyo kumva icyo bumvisha ni giki iyo utumvisha ukwizera ukumvisha ubumenyi ugashaka kumva ushizemo logique nyinshi wumva nyene nkakamenya bishatse kuvuga ngo wowe impamvu umeze uko burya nuko hari ibintu wizeye kandi wabyizeye ari uko watijibwe ya matwi y'ukwizera ari ndani muri wewe bivuze ngo umuntu atizera ntashobora no kumva ibyo bintu by'ubwenge bro ni wumva ijambo mwemu yera mwemu yera yuko aravuga ati ngo nimwumva kandi ijya mwemu yera buri munsi kandi bukomanaza imitima isora ati atabaye kumva atabaye kumenya icyo mwemu yera karakubwira ariko umenya ko hariho n'abakomantaza imitima Yesu barakomanaza ariko habanje iki kumenya sukumenya abanza kwizera ubwenge muri ubu buzima tubayemo ngo muvuge ngo nibwo bwa hatari ngo nibwo butuma umuntu agura amamodoka ngo nibwo butuma ngo oya akumenye ko hari nabo bakoresha ibigaragara menyesha amaso ibigaragara sindabisha amaso ibigaragara ngenda ubwire ngo ubwenge ziko ndavuga nk'aba twebwe abantu twakiriye Yesu Kristo dufise ubwenge bw'Imana ubwo bwenge bw'Imana
ubu nibwo bwaje kuba muri twebwe isura ngo ubwenge nyine barakuntu bakunda kwitiranya ngo kwizera ngo kuri hejuru y'ubwenge ariko ndabwira ngo ubwenge kuzana ukwizera oya wait namwe abantu ku mana bro si gucumura ubwenge ukwizera kuza kwenda ukumenya wowe nawe icyo kintu uri kurizera icyo kintu wizeye no munsi no kumenya umaze guhabwa kuri cyo uzi umuntu afite ubwenge atarizera nkaba meze nka wundi yubatse inzu none wowe ukwizera ko iki utazi ku mucanga wowe cyenda kubaza wowe wizera iki utabwiwe cyangwa wizera iki udafise kukumenya habanje kwizera reka ndakubaza akabazo gato mbere yuko wizera Imana wayizeye utarose ukumenya ukuntu ikora wizeye Imana utazi Imana ni iki utazi Imana uko ikora utazi Imana icyo yakoze ku buzima bwawe nikihe cyatanguye kukuyizera no kubimenya ivyo bintu uzi none unyishure neza ntukiye kure urabona natanguye kumenya Imana ahubwo iyo mbaza ati watanguye kumenya Imana ryari apana ryari sinkenda bikeneye ngo mwaka canke ryari nkeneye kumenya hagati y'ukwizera Imana no kuyimenya uko imeze uko iri muri rusange hatanguye iki nayibwiwe kenshi nkeneye kumbwira ati hatanguye kwizera Imana utayizi manzureki erega nakunze ati ntaducange please bariko baradukurikirana tukeneye ubabwire ikintu urize icyo kibazo ndakubagije hagati y'ukwizera Imana no oya je uranyishura hama usigurire nyuma hagati y'ukumenya Imana no kuyizera nikihe cyatanguye mbere nisure bamaye umwanya wishure gusa ko nyenda kubagije hagati icyatanguye hagati yo kwizera Imana no kuyimenya nagiye kumenya Imana ariko ndayizera wizeye icyo utazi barayimbwiye none utatanguye kumenya none amanzi ndakubaza amanzureki uno munsi ijambo ry'Imana n'igihe bari vuba reka gutwenga ijambo ry'Imana ntiribwirwa abantu benshi bro manzureki abantu benshi ntibamumva ijambo ry'Imana none bose barazi Imana iyo ni manki yuki ni manki y'ukwizera oya si manki byaheze none se nta kibazo n'ubwo yo manki yo kwizera turashaka byaheze ni manki yo kwizera n'ubwo manki yo kwizera ariko bizera mbere yuko bizera babwiwe sivyo niyo mpamvu nawe ndakubagije ati mbere yo kumenya Imana ni mbere yo kuyizera hatanguye iki urumva tomorera abantu narayizeye nyuma ndayimenya wizeye tutazi hama unyumenya ucurayimenya bro manzure none kumenya bisobanura iki bisobanura kubwira jewe kugira ngo tuba abagenzi cyangwa kugira tube aba friends nabanje kumenya ati Tony ni muntu ki banzurindire ndacyavuga Tony ni muntu ki ameze gute and then mbonye ko twobabaje ndakwizera tuba abagenzi ntabwo ushobora kukwizera uce ntangura n'Imana mbere y'ukugira ngo uyizere ubanze nawe wizere icyo utazi wizere icyo utumvise kandi kumva kuzana erega ikibazo wowe ahantu kiri ntacuzi none kugira ngo basi ugire akonza gushati uragorana ntabwo rero kugira ngo ugire iyo capacity yo kuba womenya bro ni uko uba wizeye man kubera ko tubwirwa amajambo menshi kandi asa n'abantu wizere icyo utamenya manzureki wizere icyo utamenya nizera icyo numvise kumva dusukutse ubwonko kumenya kucyizera bisha bimpa kumenya rega we definition yo kumenya ntayo wumvise manzureki definition yo kumenya ntayo wumvise kasure ndayibasomera mu Baheburayo 11:1 ukwizera no kumenya udakekeranye bivuze ngo ukizera ucumenye utarizera nta kumenya murazi ibyo si ukwizera ni ukumenya udakekeranye bisobanura ngo udafise ukumenya uko kwizera ni kuriko ahubwo uko kumenya kuje kubera ko wizera guys aje kuvuga yuko oya niko biri ngo yizera uko yumvise kandi kumva no guhabwa ubumenyi runaka rero akunze gishatije iyi topic turayihagarikiye hano ndababaye ku mutima turayihagarikiye hano aramparirije turayihagarikiye hano sinzi aho bizoherera bino bintu reka duhe umwanya abagudukurikiye bagira icyo bazoyivuga ko bagire commentaire mutubwire commentaire yanyu bishobotse namwe mugire
some video mwifata canke ikindi kiganiro mukora muvuga about wisdom and faith. Yes, turashaka ko ino topic zogera kure cyane gose kuko abantu benshi batazi kwizera no kumenya ikiri big. Gusa je nizera ko ubwenge aribwo buri hejuru, ukumenya aribwo buri hejuru bro. Uri kamenyi. Uri kamenyi. Vraiment reka agera tumangaruka. Je sindi kamenyi. Kamenyi. Ariko ukumenya ndabaganiriza. Kuri hejuru cyane gose. Oya kwizera kuri hejuru. Kwizera niko kwaremye isi, niko kwaremye ijuru, niko kwakuremye.